Salamat, Ma'am Glenda, ang atong inila nga kayo nga taga diri sa lungsod sa Mabinay, nga karon usa na ka-official sa DepEd sa regional office. Masipang palakpak mga igala. Unas tanan, may pasalamat sa atong kaitasan for all the good things He has done to us. God is so good all the time, and all the time God is good. Ikadua, atong pasalamatan of course ang atong suki, pinalangga, hinigugma niyang Mabinay, daghan kay programa ug tabang tungod ani may gala na siya karon aron witness sa ato nga Lunhaw Festival. Way lain ang ato nga very youthful looking, beautiful congresswoman Ma'am Maisa Sagarbarya. Masipang palakpak mga igala, no? I was told mga igala nga kani si Ma'am Maisa niyari ra jud because of this festival, no? Naratanis Manila, because as you all know, ongoing pa ang deliberation. She being the chairperson sa Committee on Appropriation Manigala. Thank you for your time, Ma'am Maisa Sagarbarya. Masipang palakpak, Manigala. Ang ato nga kauban, partner in progress sa lungsod sa Mabinay, ang atong humble representation led by our former mayor, now our vice mayor, my ex-girlfriend, now my wife, and of course my forever wife, Vice Mayor Doc Joteri Abada. Uy, masipang palakpak. SB members Kuya EJ, masipang palakpak. SB member Jonathan Dingal, masipang palakpak. SB member Tata Codera, masipang palakpak. SB member Pictoy Baldusa, masipang palakpak. SB member Ilan Kadayday, masipang palakpak. SB Larry Rodriguez, masipang palakpak. SB LB Torres, masipang palakpak. SB Ed Solon, masipang palakpak. Ang ato mga duha ka ex-officio SB members, our ABC President Edwin Garcia, masipang palakpak. Ang atong ST President, masipang palakpak, Honorable Rica Abrio. Ang atong IPMR Representative Rafael Bornia, masipang palakpak mga higala. Ang ato ng mga pinalangga ng mga department heads, national and local offices, I understand they are all here. Special mention, of course, our 4 district supervisors. Masipang palakpak mga higala, Dr. Belma, Dr. Marilo, Dr. Day, and Dr. Jerry. Masipang palakpak, no? So mayroon dyan nga istorya kustubangan, kay giulan o kuso, at liso pakasugod ang ato ng sayaw, no? But as AJ said, no? Rain is part of our festival. We need rain for us to plant, no? The plants is needing water, mga higala. This is a blessing, no? And of course, I'd like to mention also ang atong 32 mga pinalangga na kapitan, no? Because of them, we have our highlights. Because of them, no? Naatay financial resources na magamit sa atong nga cluster. They are helping us. They are supporting us. Atong sugaton sa masipang palakpak. Ang atong 32 kakapitan, masipang palakpak. Akong iyon sila sa pagtindog, mga higala, masipang palakpak sa atong 32 kabarangay captain, mga higala. Ato pong sugaton ng atong mga barangay kagawads, of course, no? They are partners sa atong mga kapitan, sa atong mga mag-uuma. I'd like to reiterate sa istorya ni Kuya EJ, no? Kung wala ang mag-uuma, no? Wala tarod diri mga higala. Kay karon sa manahuna, this is their celebration. Ang celebration sa ilang good harvest, no? Ang celebration sa ilang hard work, mga higala. This is Lunhaw Festival, mga higala. Unsa man ning Lunhaw? Lunhaw is green, mga higala. Ang lungsod sa Mabinay, no, is an agricultural area, mga higala. Sa atong opining, niingon ko, our vision is very consistent to the vision of the province of Negros Oriental, no? The Governor Chapo Sagarbarya would want to make the province, no, an agro-industrial province in the entire country, mga higala. There is lungsod sa Mabinay. Ours is also to make this municipality an agro-industrial tourism. Thus, this Lunhaw
festival because we wanted to emphasize, the importance of agriculture. Because if you talk about health, proper nutrition, you need to engage agriculture, Ang ato mga mag-uuma Manggala, tungod nila, dako ay tabang di lang ekonomiya sa ato probinsya, kundi sa tibuok probinsya, kundi tibuok Pilipinas mga igala. It is everyone's dream, to ensure food security. Ang atong gobernador, ang atong congresswoman sa Maysas Garbarya, I am very sure na top of their priority agenda is really to ensure food security. And this is the very reason why ang atong congresswoman, si Ma'am Maysa, is continuing the program, the former congressman, ang paghatag o maayo nga dalan gikas ka barangayan, paingos ka sitsuan, paingon sa mga merkado, if only mafasen, if only for the convenience sa atong mag-uuma. Salamat kayo, Congresswoman Maysa sa Garbarya. Masipang palakpak, mga higala, I don't know if the good governor can come, knowing that he is still traveling, napa sa Boracay, kay adunay ela dito gaplano ang atong probinsya for the good sa ato mga mag-uma, for the good sa ato mga katawhan, If the governor will be here tonight, then mas maayo po. We would like to thank also the good governor for providing us very recently, ang 22 mini dump trucks nga brand new. Because of that brand new mini dump trucks, I am sure this will help a lot, especially in increasing the agricultural productivity of our farmers. Atong sugaton sa sipang palakpak, si Governor Chaco sa Garbarya, mga higala, It's a package already. You have the support from the province. You have the support from our national leadership with the representation, the good Congresswoman Maysa sa Garbarya, and of course, our team sa ato nga lungsod, ang ato mga SB members whose intention is also to uplift the living condition of our people in this municipality. In this municipality, we have several festival. Ikatulunik festival. You have Linganay, you have Langog, and this one is the Lunhaw Festival. This is our highlights atong Lunhaw Festival. Again, congratulations natong tanan. Thank you sa atong ninabang, sa atong DepEd family, sa atong tagsatag sa kabanay, sa katawhan, sa lungsod, sa Mabinay. This is a manifestation of our endless, na suporta sa atong administrasyon, sa atong gobyerno, mga higala. Daghang salamat o happy Lunhaw Festival, Mabinay!